ukuthi ngizobalekela ngapha kumele ngiphume futhi kulelo phasisha ngibuyele estradini and phela manje mina ngiyasho ngithi ngisayivekile ungena la but leya moto ngibonile phela ngithe mangiyibona babonile khona umuntu obalekayo yabona ungena kwami kulela dlala sengimile manje ngilinde le moto idlule yabona ngibona ukuthi iyadlula noma iyama yabona mara ngiyezwa yabona mangisamile kulela yandlule ya ngiyezwa man ukuthi man khona into ezayo la ugqokeni awusibuyise futhi ngicoko ishort nini short or PVD athi PVD short yabona because obvious angithi njengoba ngitshela ukuthi bengaphuma ngithi ngiyosebenza yabona bengiyenza leyo madlananyana yepetrol yabona so ngicoko ishort nje nesikipanyana yabona lapho vele sengimanzi ngidatshukelwe yang understand ngiyalenga nje manje vele akusekho into ukuthi kanjani yabona mara labana engime khona la kule gate leli sengithukile phela mara ngimile yabona mawumile egate phela manje le moto mayizofika mabama la babheka le passage bazongibona yabona mara ngiyezwa ukuthi khona into ezayo man yabona ngazini into ethi bheke emuva mangithi yinja boss injengaka yes and say la ama mosquito ninja Butwa angisanaki nanix ukuphuma kwami kulela jarid ngiyasho ngithi yabona ukuphuma kwami kulela jarid ngiyophumela kule moto because ngibonile yeza vele ngisagijima ngiza ngiyayibona le moto ime uvalo lapho ngiyasho ngithi labantu babuyile futhi kanti mangithi kanti ukugijima kwami ukuphuma nje kulela yandlu ngibona enye out nje yabona ihleli la ku left ishaya ibhiya yabona ngikhuthala la ukudaya akusibo labantu laba yabona ivula iwindow lethothi indoda yini andiyangibona ngiyeza ngiyagijima yabona nami sengiyasilekanyana ngithi bafethu ngihijackiwe ngicela ningiboleke nefoni yabona ceda ukuhijackwa no yabona iyasho lethothi siyabona manje umuntu ogijima uphuma la ehlathini yabona sharp gayi phone first thing first ngifonela uMabhebeza yabona Mabhebeza mfethu kanje na kanje ngiceda ukuhijackwa kanje na kanje obvious kuma bengine group yama gents kuma Bolt siba nama group yabona la isicommunicator khona nabona so ngitshele i-girlfriend yami utazini cela ufonele enye out yami engiyazi uLen yabona ukuthi afonele amajita yabona nibanike ni number plate ngiceda ukuhijackwa at least khona base roundini bangakhona ukuhlangana naye yabona just nje leyo athlete i-safety group nyana amajita yabona send ama location lapho ukuthi sibonane ukuthi uhamba kuphi yabona naseyindaweni ukuthi mangabe kuphi kulayishwa yazazi lezi zinto zama bolts yabona boma crizane meba ulayishi yabona izinto enjengalezo so mangiceda ukukhuluma nolona fonela i-timer lami yabona ngitshela ukuthi ayingajekhiwe endaweni ekanje ngibuza bafethu kukuphi la cause by then bengaboni ukuthi ngitshelwa yibuthi akusemagagula yabona ngasezonke yabona ihlathi nje angisezwe yabona Dumbile phela njani ngilimele yabona ngizwa nangayo le altitude nje yami ulimele moswena yabona so angithi labantu bazonginceda ngalendlela leyo ukuthi bangiphuthumise esibhedlela or epolice station you understand and emasifone endlini ngibaga iphone labantu bagcine sebakhuluma ne-time yabona nane sister yabona because ngithe mangifuna i-time la be sister uthi now son boy awukhulume nalabantu bathi uhijackiwe yabona sister imali ithi likhuluma nabo naye ngomcondo wakhe sister utshe ukuthi man kusaseyibo labantu laba behijack yabona makangichazela ukuthi man yazi ngifile ngathi kusaseyibo maybe yabona there's something yana bayiplanayo yabona okay ngicela laba bafethu ukuthi yazini bafethu noma ningangishiya police station yabona athina abantu abamnyama bhuti wami la angazi kenza